Ndagushimiye wowe wahisemo Mia Boss TV wamuyobora bageza amakuru yize wacukumbuye y'ikindi yagezweho. Amashuri y'Ikigali azafunga abakozi bakorere mu rugo. Izi ni impinduka muri shampiyona y'isi y'amagare. Turasababwira ko kandi murumuna wa Celine Dion yahuriye mu mushinga w'indirimbo n'abahanzi bo mu Rwanda. Tubafite n'amakuru avuga mu myidagaduro nimugiye kuri nderekene inkuru mbahaye ikaze. Amashuri y'Ikigali azafunga abakozi bakorere mu rugo. Impinduka muri shampiyona y'isi y'amagare. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko hagati ya tariki 21-28 Nzeri 2025 ubwo igihugu kizaba cyakira shampiyona y'isi y'amagare, amashuri akorera mu mujyi wa Kigali azahagarika amasomo ndetse abakozi ba leta n'abo mu nzego z'abikorera bashishikarizwa kuzakorera mu ngo. Ni icyemezo cyatangajwe ku wa 13 Kanama 2025 mu gihe buri minsi mike itagera kuri 50 u Rwanda rwakire y'ishampiyona. Itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko Kigali itewe ishema no kwakira ibyamamare mu mukino w'amagare ku isi mu gihe bazaba basiganwa hirya no hino muri uyu murwa mukuru wacu. Rikomeza rivuga ko imihanda imwe n'imwe ku masaha runaka izajya iharirwa iryo rushanwa kugira ngo tubungabunga umutekano w'abakinnyi, abashinzwe imirimo itandukanye muri iryo rushanwa ndetse n'abaturage muri rusange. Guverinoma y'u Rwanda kandi yatangaje ko imwe mu mpinduka zizagaragara mu gihe irushanwa rizaba riba ari uko amashuri yo mu mujyi wa Kigali azahagarika kwigisha ndetse n'abakozi bagashishikarizwa gukorera mu ngo. Urubanza rw'abofisiye ba RDF, RCS n'abasivili bashinzwe muri dosiye ya PRFC rwashyizwe mu muhezo. Urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo kuri uyu wa 13 Kanama 2025 rwatangiye kuburanisha abantu 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS n'abasivile bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwa amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Ibi byaha bifitanye isano n'urugendo PRFC yagiriye mu Misiri muri Nzeri 2024 ubwo yaragiye gukina na Pyramide FC mu irushanwa rya CAF Champions League. Yari yaherekejwemo n'abarimo abanyamakuru ba siporo. Abari kuburanishwa barimo umuvugizi wa RCS Irari Sengabo na Olive Mukanabana nawe ukorera muri uru rwego. Abasirikare batatu barimo Kapiteni Penina Mutoni na Kapiteni Penina Murungi. Abasivile bari kuburanishwa muri uru rubanza barimo umunyamakuru Ndayishimiye Riganuzwe nka Rugaju, Ishimwe Richard na Mucyo Antha Biganiro wahoze muri uyu mwuga ndetse n'umufana wa PRFC Mugisha Frank uzizwi nka Njangwani. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bashinja ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe. Umaze kubimenyera ko tugana ku musozo tutasoza tutababwiye amakuru abavugwa mu myidagaduro. Niyo mpamvu ngiye kugaruka kuri uyu musore usohora indirimbo gake ariko yasohora indirimbo ugasanga ni indirimbo iteguranye ubuhanga, yaba muri video yaba se audio cyangwa se abayiryinyemo ugasanga ni indirimbo iteguranye ubuhanga kandi ubona ko irimo amafaranga. Uyu muhanzi ugaragara gake cyane nta wundi yitwa Shafi nibwo yaje kuba yashyira hanze indirimbo yiswe Ihame ku munsi w'ejo washije ari kumwe n'umusore mukunda cyane witwa Kivumbi King. Indirimbo ikaba iri kuri YouTube ya Shafi ubwo mwajya mukayireba. Nshuti bakunzi ba Mia Boss TV, uyu ni nawe musozo w'amakuru twari twabateguriye. Amakuru yacu nakagaruka reka tuzasubire ku munsi w'ejo. Ndabashimiye.